Ila bikin sambal mangga guys. Wow. Sambal mangga ala Ila guys, edel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan yang Ila. Subuh-subuh Ila pengen bikin sambal mangga. Beh guys nih. Ini ada ikan guramenya setengah kilo lebih. Wow guys, ikan gurame. Kita berean sambal mangga di atasnya guys. Wow, kehlan guys. Tawai sambal mangganya. Wow guys, edel mantep kan? Wow, kumaha sih tak? Tah biar nyerap dulu. Beuh, mantep guys. Coba lihat, kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aduh. Ada guys. Ada guys, beneran ini gede banget ya ikannya. Bila mau langsung makan aja ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ikan gurame sambal mangga, ada jengkol muda, lalapan kacang panjang dan daun kemangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wila udah baca doa, mangganya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Asam pedas. Wow, mantap ikannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Masih panas. Wow. Wow. Panas guys. Susah.
Hmm. Wah, guramenya manis. Gurih. Bismillah.
Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Wah, jangan lupa di subscribe ya. Alhamdulillah udah habis. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu video Ila kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.